Gülüs efendi, sen misiniz? Bana bunlar basılın düzgün kırığa. Kar yağı koyşan tuktar. Bu festivalga bağlışlı sağlanan bir seyir. Onuncu sina mı? Sanduğa. Rahmat Gülüs, Gülüs Kaferov altın tavuş Tatarstan'a. Толқыннан ойнамай біратына Татар жырының фестивалінде әлі қатнашуымыз біздің бірінші тапқыр. Менің yanımda ерім жоқ, шуңа күрә мен Türkiye'de толқынланам. Doğalar neseblen bir kuşağın deydi ayratı. Ya o neseblen gene. Hayır, şuna göre türlü kısaltır alasın. Peki, neydi sözün birinci oyga kelgen? Татарша әйткенде estağfurullah біздің де татар жырында қатнашырға мүмкінлігіміз боламын еді. Ең бірінші бәхетле болыр едің әжірі білән шықтым. Kadın kızlar için sen en popüler jırçılardan birisi. Bana bir anlatma var mı? Bana şuna gana cevap ver. Mesela? Hem kaydı gidin. Anlatma mı? Anlatma. Объяснение. Объяснение. Düşün ki binalarınız bir yaratan bir. Batını sen mi? Varsın da. Sen bana derse